Aprang sinoris today news kilang aradon phasame kardom people chur prailo kardom. Pine berta thun bang nilime sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. APHR se asong pen kimang pon inglong aso khaya tum 60 duling tang nang chi pu pen kai ki 60 dul alam the ki than chi akinang sot pura hawar ke hat along ki paman pon song si jang mi poni phai thong ke par ni hawar ke hat constituency ke paru sang ti mili pathwa klamalong or party list leader conference APHR se asong tum pen 60 dul awareness sa jame ki paman pon bangso ki paman pon long APHR se amai pujay kathar lapin kem rap rap area sang ho tum chitong lu APHR se amai phupen kening chi pon ke 60 dul ja kom kachini ji aphansi lapen rada tum pen ta kachini pa menang chi aphan pusi APHR sa song tum pen 60 dul awareness sa me paman pon bom la 60 dul awareness sa me ke kapre ka constituency long sa tame bangso ja me paman dam chi puta jai kathar pen ning chi pon tang pe jai kathar pen kaning chi pon lam thele ang ton pen arju pon news report Northeast Today News Dak Puloni lapen Hauraghat a constituency MSC a constituency ini ti laklo a mekilo lapen nilitum lake awareness campaign lo lapen nitum awareness campaign pining bangke lake iklem bom hotita nitum do bon bompo mote pe komu chatpo seta do ke do bon bompo lapen mo agos inquiry ni bangke pai inquiry ni bangke nilium dipu tuning ateng ti rally do supo lapen nilitum kitching pen alam aku rat atum chetin ni hoyi mene nilitum mata chetin ni jang yi mene la posi nilitum aku kitching pen aku review tu aku kami klem tangan review tu aku por celang tu lo anda aku celang tu aku la lapen nilitum ka demand lo je BJP tum polo karbiang long ingbo belang hang dahil lo lelang itu minority kalilang pu minority kalang ma kalima ke jong si kalilang aten itum APHL si tum ta che hok pigi ala ka che hok alam lo seta kali po bang pu un eder lo la tu ke la si non jong si kali kalang pu sita itum council tu tuliram rong hang ake haile statistics pa publish det nang ji karbi ko an si kedoma karbiang long west karbiang long karbi ko an ma lapen ke boro ko an ma Adivasi ko anma, Kilonjia Ohomia ko anma, Bongo Sena ko anma, Bihar Sena ko anma, Marwari ko anma, Lapenke Kuki ko anma, Rengma ko anma, la Dimasa Boro Garo Kasi ko anma la peklang lap nangi. Anke ilitum jongsi minority kalilang pon den itum chehok pola to ke. Ahok lo chehok alam lo. Seta minority lo pula tante la ke ilitum ke do joy ji ke chok chel. Lapen ilitum ke claim to avoid pitu muchot po. Jadob Rai Grant Day. Ini tum CM ke pula hai. Nepan Bongo Sena pun nang puri pula hari. Nang puri pun ne. Jong si kali alang li Bongo Sena kali pun te la utor borbil long eviction dam non jo. Bongo Sena tum han. Lapen hala Bihar Sena tum han Keroni long eviction dam non. Lapen hala Jadob Rai Grant. Jadob Rai Grant la sona grant ki pike ha British atu. Lage o Assam Land Revenue Regulation silam liako sila son grant ka sanction diti Plain District an ke hala so grant non avedet lo non Jadob Rai grant along ke council dumta khajana anda room nam long li ko pial nam lo lale ante jong si alang li bongo sena kali ponte penap ke holiday penap dik le la office along le pi phuk dak non la so Jadob Rai grant la pen alang li hadak damra munit toira measurement dam non settlement dam non aron de grant poding ke settlement mediat lo ma tente settlement dam non land settlement silam dam non assessment silam non khajana assessment silam non khajana room non lo lahilo nitum ga demand ke lake corruption alam le hadi corruption alam ni tum ke ningje ingtum oede lo jok ta mek krong lo seta ki chok che ison rat atum ta do rat atum la pohelo ke chok che bangke ke chok che pugali kachini ne lo arleng ke thelo te jat cho li sa ta chota me pa poisa ta ning hang ling pe claim ta me a hem ke thi a ron re ben ta chi kim ta me ku si rat tum kitim sita la son gali
arlengge thelo pura kichuya bhalenge thegali la sarkari apoisa anthuke lake alang litum ke lang pe media banse alang litum bhan la adai to ke pi ar pu ke pi la tom bhan la pot alang litum chua ling chura plantation ake theke the selamra rat atuma long le dokhol et nang ji puke lake chokchi lage rat atuna da doklik le de nang non ge di sama na thu lang dam non kopini chai nong ka pangreng alam la pen bogori ki e alam la pen covid ki e lo the ki e pen na jo ki e angi mi sen la ta ame thang along le binong le chi e po sonte seta la ta ame thang along le ka lide rat atum along le ha karbiatum arona ting pen karbiatum pata kelong tang ram hok kelong tang aposi alang litum la kiludet amune tum han advantage and see alang litum chirai la aman non ke di sama malom ke do karbiatum duk pikpa la son ke chok chi la pen amethang a hem me senta pipuk tu taxi aku 200 crores a hem ki kim tu pulang bangke itum karbiang lo son son ke sabta chelon le lake athima 90% karbiatum ke mat plaster a hem si du kai phu pen philang pen ki kim la pen klong pula klong pulo mai pupo lata long le pinak lata long le klong pinak cham sia klong pinak la pot la ke la pu an son avastha hot alang li 200 crores a hem ki kim lata 200 crores hem de ki kim akimilo po son da lata chok tu 100 crore lo na pilone a hem pi phuk tu dak si ki kim tu la bangke la ke chelon le lo me la ke no dak ka kam la ke la sinon enforcement director atu of economic offense alang litum wang lo pusipu nang ka kuruk lo duliram rong hang hem dakta nang kuruk lo ha gohati ta nang kuruk lo pusipu la pe ha dongka ta kuruk dam lo pusipu alang li kuruk re pu bom lo ke patulok lo alam ke kapatulok lo setabang newspaper long anta TV channel lo ta samis dom da hangju lo la ke bang ka chini a hok alam ka chini si bang kaning ye lo la posi la so ka kuruk akam bang la ke misen lo pusin na ni tum matha misen alam lo la ke claim pe me masilo enforcement director tum la ke claim pe me na masilo pusin ni tum da government bhanta kero ta rolo la pen choningri lo Bukojam district case e tumpen tong circuit penami thanga sai hemlong phirang kia mai kang ni pot lason si jangmi poni phai thong ke bar ni Bukojam district case e tumpen phirang kia mai ki phapon bangso ki phapon along mai phura juing leng la pen ari sang ho anil sonteron sonju teron atum chitong ron la pen bangso ki pha lam the along pure the dang indeng kri ni mati as a saslang ki unalong district vis ateng pen veskar biang long pen sunny stream kacharlia mumaratum 100% a resort ki un ki thek long pen ning karong chikhang on ac bangso along alang litum ahin pen kachuru pachirdu la pen ki ansu se higher studies along ar anta me kacharli nun thek bomchia phan ar namalong herjuni sitame hang pidun no pusi pherang ke thengno lamthi chipaklang lu la pen galang litum pen kachuru pontu team karbiang long ki ja tum la pen education em Richard Togbi ki AACC em Dr. Tuliram rong hang atuma phans tame karbilo charlia songatum pen stame ninga klong pen kachuru pajurnu alang litum ki claim ki dam ki misen pen ha joksi puta phirang kia thenu inji dum tangta lang litum kanin jelam thele lang excellent Bukojam Penhem Puinki Report, Northeast Today News. Itu tu arbilo tadi asong, dan kaiki akimang lapen akar I, tapi lahelo itu tu teglong lo pini teachers madang de high secondary, labang so asat lang lo pini bangke result tipi, asih labang so apthag itu tu langdam madang madang de tham na bana, pini ke ningarong pi. Ningarong hani binaw lo pini bangke je yes karbiang long dal itu district ini tu yes karbiang long lapen yes karbiang long sila yes karbiang long ko long hala bangso district lo bang science stream tu bang kep candidate atum exam to lo la bang kep ta first division si one lap la sila support ni arong pi thang lo lapen alang itu phan itu congratulations tami pajero la do si alang itu lo person
Karbi long phan mata le karbi long phan la nong me ki wan pi thek pot la ke tum karbi lo chale so me ta me kurwang thu pa je par pi khang lo si lain lo tum kachuro ji bang ke lain lo pen rang la division secretary sale pali dab lo la apere na phan churo par pi lo la son asuma ra phan kinem thek madang ti papor hi thek la so pot apere no phasami madang ja pia pu patami churo par pi lo la son si asuma phan hi kha pi nang ji la pen a student to phasami aku churo par pi lo alang tum tami la pia pu ke thana te madang ja alang tum akimang te la bang so kiching si ang deng si wan si pada the first ko jalan to mang ti lo la bang so mang kan alang tan success support alang la jalan to bandani churu par la pen teacher la pen la principal to pen dang lo headmaster to pen dang lo alang to bandani churu par lo la puson misen anong na pawanji ko alang to matha la bang so pasani alang to matha aki me pen ki pa plan tek pot la tami to par bi ta le so hete dare churu par sila puson akha Parukhwa Medical IB along Indeng Thongka Brahini Assam Press Correspondent Union APCU amang ke thek arni in samjin pen katalon pon Assam Press Correspondent Union APCU Karbi Anglong aro tum penta jangmi poni phai thongke parni Parukhwa Medical IB along Indeng Thongka Brahini Assam Press Correspondent Union amang ke thek arni talon pon bangso katalon pon along adap apor APCU alama inthurpon bangso aphi kachikimo asastime dengpon bangso APCU amang kithek ani katalon pon along APCU Karbi Anglong district amaipu samsing krupen maichari ponsi bangso along kongchun bang Dharmendro Khatlari pensi alhi pachini pon bangso along alhi sarpomon pen IAS retire long kiri phangcho Dengaon Town Committee Chairman Prodip Inti, KEAC Board Chairman Dharam Singh Crow, Nomiti VDC Chairman Britain Mohela Atum, Amparta Dipu Bokajan, Harughat Lapen, Vothalang So, along Prang Keklema Bangatum, Chitong Dunsi Bangso Indeng, Thongke Brahini Assam Press Correspondent Union Amahang Kitek Arni in Samchin Pen, Talon Pon. Parukhwa Penpan Singh Rongpi Report, Northeast Today News. Botistom Assam Correspondent Union Sumuko Aptu Purtisa Divok Karbi Anglong District Parukhwa Guest House খুবই ভাল লাগিল আৰু আগন্তুক এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি বহুতখিনি কথা আগবাঢ়ি আহিছে সৰ্বধনা আমি জনাইছোঁ বিশেষকৈ স্কুল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্লাছ 10 পাছ অৰ্থাৎ HSLC প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ভিতৰত মানে নাম্বাৰ লাভ কৰা এনেকুৱা আমি অনুমোদন জনাইছোঁ আৰু চাৰিগৰাকী আমি আমাৰ হৈ কাৰ্বি আংলং আপকো হৈ আমি চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে গতিকে আগন্তুক অহা বছৰ যদিহে আমি আপকোৰ হৈ আমি এইটোৱে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছোঁ অহা বছৰ তেনেকুৱা নহয় খালি মেট্ৰিকত নহয় আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতো আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড যিহেতু কাৰ্বি আংলং এইবাৰ নিচিনা মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড নাম্বাৰ পোৱাকেইটাক জয়লাভ কৰাকেইটাক আমি পুনৰ আকৌ সম্বৰ্ধনা জনাম বুলি আমি আশা ৰাখিম Honest Hotel Resort Akimi Langhinalong Kangpupon Isi Mesen Kichojia Nat Kilong Ponjia Pan Purama Thaponsi Langhinalong Inot Abang Pu Honest Hotel Resort Akimi Kangpupon La Fonse Langhin Goroy Maria Patuak Lamadung Het Lapen Tuwar Krong Pria Towara Dung Het Along Honest Hotel Resort Akimi Kangpupon Bangso Hotel Resort Kangpupon Ajay Mek Along Aluhiaman Pen Surat Brahma XEM Litson Bay Karbi Anglong Tax Department Officer
Rajeshwar Basumatari ex-BLT Drup Khamjap actor Gopur Lapen Lang Hinlem Sambaru Basumatari Tum Chitongdun Lapen Penang Am Man Penkido Abang Pubang Pia Tum Chitong Ponsi Bangso Hotel Resort of Kimi Kang Pupon in Samjin Pen Pachun Ponsi Ke Ongdung Arad Mate Kichitongdun Anatuma Pans Tame Honest Hotel Resort Ayam Pua Ninkimi Pen Anisans Tame Pachupon Bangso Anisan Ki Chobang Pubang Pia Tumpen Kachitana Teng Puluti Anahan Pendang Lok Ki Chumi Sensai De Pusi Perangke Tumat Aphan Nanchitandun Puluni Pen Aron Kathar Report Northeast Today News কাম বুলি ক'লে এই অঞ্চলত নাই গতিকে আমি হনেষ্ট হোটেল এণ্ড ৰিচৰ্ট আমি ইয়াত আজি শুভ উদ্বোধন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিলে আমি আৰু আগলৈ আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়ান চাইনিজ ইটালিয়ান টোটেলি খানাই আপোনালোকে পাব একদম থলুৱাৰ পৰাই পাব আৰু এইটো নহয় যে এখন হোটেল ইয়াত আপোনালোকে একদম কম ৰেঞ্জৰ পৰা হাই ৰেঞ্জলৈকেও পাব আপোনালোকে সকলোৱে আহিব ইয়াত আৰু চবতকৈ মেইন কথাটো হৈ গ'ল হোটেল এখনত আমি ভাত খাবলৈ গ'লে তাত যিটো হোটেলৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আমাৰ ইয়াত মেইনটেইন কৰা হ'ব যিটো হাইজিনৰ পৰা লৈ হয় তো আৰু চাফ চিকুণ এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত মেইনটেইন হ'ব আপোনালোকে আহিব সহায় সহযোগ কৰিব আৰু এই কিবা কাৰিকৰ মানে চেফ সিহঁতে ক'ৰ পৰা আপুনি কিবা হয় আমাৰ চেফবিলাক চব আমাৰ অসমৰে হয় তেখেতসকলে কামৰ কাৰণে গৈ বাহিৰত দিল্লী মুম্বাই বেংগলোৰত কাম কৰি আছিল আৰু তেতিয়া অসমত এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান নাছিল কাৰণে সিহঁতি আহিব পৰা নাছিল আজি মই এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলক মোৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়াতে আহি পিনে এতিয়া জব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কি পাব ভেজ নন ভেজ মাল্টি কুইজিন আৰু ন আৰু ইয়াত কিবা ড্ৰিংকছ এইবিলাক এলকহল চিষ্টেম এনেকুৱা আছে নেকি সেইটো আমি আগলৈ চিন্তা কৰি যদি পায় হয় আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন ছাৰ কি আপোনাৰ এইটো ছাৰ্ভিচটো 24/7 না আমাৰ হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি 10টা 11টালৈকে এতিয়া ৰাখিম খুলি যেনেকৈ পাব্লিকৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাম তো আমি চেষ্টা কৰিম 24 ঘণ্টা ছাৰ্ভিচ দিব আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আপোনাক কি ক'ব বিচাৰিব আপোনাৰ হোটেলৰ মই সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক আমাক অলপ আমাৰ হোটেললৈ আহক আপোনালোকে ইয়াত খানা টেষ্ট কৰক আহি পিনে আপোনালোকে আহিলে আমাৰো ভাল লাগিব আৰু সকলোৱে আহক এবাৰ হ'লেও আহি পিনে যাওক আপোনাৰ বহুত হাইজিন মানে ফুড যিটো আমি হাইজিন ফুড পাব সেইটো পাব আৰু লোকেশ্যনটো কৈ দিয়কচোন লোকেশ্যন এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ লাংহিং টাউনৰ গৰৈমাৰী ষ্টেডিয়ামৰ লগত লাংহিন আৰু ফুলনিৰ মাজত আৰু হয় নেশ্যনেল হাইৱে 29 নেশ্যনেল হাইৱে থেংক ইউ ছাৰ Tante pini berda kilang sing ton pon ikoglo domi thakni kardong